call na Assin North Educational directorate no nay one more enya football and a face set of jerseys. Ya one day call schools ahodo mu e Assin North mensi no emu na emofra ye wo ho ebinu mutumu se ball wo mo ya de say sporting activities wo mo ya de pa wo de ma wo mo na ja efi mofra bremu no wo nyina ba be ya samwaja no ni ade Adom TV etwaso ball bo ya de mebunu any school fu a ewo Assin of mensini mu no eniji hu yi pa nanso eho akade bi gise ball ankasa obebo na afa jersey a obehye ene ho mpemprade bi no eyade a eho odin ma oyi pa titiru ni school fu ewo mu eno na ato owura chasopoku oda akosua ba ko foundation no a ono anso se MPP amanyuku no ma no kwan a obekwa ko premtobre bedwetumi no akoma so asese wato ball na afa jersey ahodo abre umesuan so ya ewo Assin of mensini mu se wonye na schools ahodo ehia bi no won fa ma wo mo se de be ya go kensie be peja ewo mensini mu umesuan kwankyerefo o mensini mu Dr. Julius Otemiboaten eje niema no eda asese bi mra bio pos kids ya odi abi ebebo apa onse nye obia na ba school a otumi tro efa straight learning se teaching and learning mo obi wia obeba be yewe ebi so de ye bobo inti say education a trainee the totality bi o ha ne de ye ball bi sports obi ye say inti ni nyina no ye ha na se ne kakra said de obi so oba ya o ne de ye ball no we mo betumi a motivate na ama na tena school den ama ono so dachi ono so nya ne de inti ye da Charles Opoku ase ye da team na se na ye sa stress o mo nkoso a no mo so yasin penyipa wojinemu ema owura chasopoku obeya adoyi nsoso ene Adom Kasee kasa kire de ehye nkunu anti a ema otu sa na amo no Honorable Chasopoku na wonye ni swade hunu bi se opese wode eye jerseys ene football no e de support yen schools a ewo yen district mu ha na yenina yenim se agudie yade